Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan alay ka at taga Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naragsak kami kini Alden akaayan ayat ko. Ngem kasla nagtupak ti langit kanyak, idi imbreak nak, gapo ta saan nak kanon nga ay ayaten. Bueno papagayam, intay dinggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Laika dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Medyo nabayag adi time ima dito'y apart Alden. Amom, nakaragrag saka kita, gaputa kadwa ka. Laika, Oh, apaya kita nakitikas ta. Ada ka di parikot. Ibagam ko ma, tapag tinulungan ta asulbaran. jak namin amo. No kasano nga ibagakin ka daytoy, Laika. Numabalin. Jak kaya ta masaktan ka. Ha? Anya ka di dayta? Pangaasim ta ibagam. Mariribukan na una yan. Pakawanan na ko ma. Ngam nasaysaya atan amamam ti amin. Saan ako na naragsak iti relasyon ta? Gaputan ni Donna itante ay ayatek. Isungagwin na swastan. Saan apon no dayta? Di na ko mamatrabakan iti kasta. Ay ayatan ka unay. Anda ka di basol ko Alden. Ibagam ko ma. Awan ti basol mo kanyak. Ngam nasaysaya atan asyak amis mo ti mangibaga. Ngam ti maamam iti sabali a tao. Apaya naglakaparakan ka ti manglipat iti talo at awan nga ayan ayat ta. Malipatan na tumatlaeng. Sige. Agpakada ako ng Laika. Alden, di nagpanawan. Ay ayatan ka unay. Oh, iha, ada kamot gaya man. Kumusta ti date yu kan ni Alden? Sigurado nga ado man ti istorya kanyak anapanan nyo a lugar. Mami. Oh, agsangit kamatan. Anya ka di tinapasamak. Nagsina kamin ka ni Alden, Mami. Gaputa di na kanunay ayatan. Anya? Pudno ka di dayta nga imbaga. Wan, Mami. Kat po na sadyak ni namnamo da ito ya pagtungpalan ti relasyon mi. Nagsakit na ito ya napasamak kanya. No talaga adi na kan ay ayaten ni Alden. Di mo nipilit ti bagim kan kwa na. You deserve someone better. Nga, Mami. Di naman lainikan patag ti talo at awan a relasyon mi. Naimbag abigat mo, Laika, iha. Awan ka di ti serak mo ita. Nakatugaw ka pa'y matlaeng dito'y salas. Sigud met ano kastoy nga oras. Kat nakasagana kan amapan ije pagisursurwam apagadalan. Daddy. Oh, apay iha. Limiday meten tarupam. Sa anak pala sumrak ita, Daddy. Nagdagsan ti barukong ko. Apay ngamin iha. Anya tinapasamak. Diyak matla maipas nagtimang isuro, Daddy. In-break na ko ni Alden. Anya. Ngam anya ti rason iha. Saan ka nun anaragsak iti relasyon mi? Ni kanudo na apadak a teacher. Kan kadwak pa iji pagadalan ti ay-ayatan na itaan. Iso masagsak ita, anak.
Ti awanan bain alalaki. Apay ang aramid na ti kastoy. Agkita kami laeng. Talaga nga ikak iti pagnakman na. Bayan yun, Daddy. Makailiw-liwag ak tumat lang siguro. Agyaman ak tapinatgam ti awis ko, Laika. Apay nga inawis na titoy, Bernard. Ada ka din napatag nga ibaga. Nadamag ko tinapasamak kada kayo kan ni Alden. Kat kayat ko nga ibaga, adyak kanunungan day nga inaramid na. Nagsakit ti naramid kanyak ti best friend mo. Inayat ko itinapudno. Ngam linaklakan ala tinangisukat kanyak. Amok day ta. Nakitak no kasano ti panagayat mo itigayam ko. Ngam tila makunak, ag move on kan. Tanasay saya aten, nga insina na ka. Ngam ti luklukon nakagayam itiliklikudam. Teacher ka. Kat amok anawada, ti pan nakaawat mo. Agyaman na kiti panangan anding ay mo kanyak, Bernard. Katusto ka. Rumbang lang ang maawatak ti amin. Manipod ita. Ipakitak kadakwada sa anak anaabak. Pagbalinag akari ti padas ko kanayat. Bareng sa anak ton ang masaktan. Day tatikayat ko ang mga gankang ka. Rumbang laang nga agbalin ka anatib ka. Umay kan doon na, sweetheart. Lumugan kan dito yung motor. Tay tulod kan ijabalay yun. Agyaman hak, sweetheart. Bye, Laika. Panawanda kan, ha? Sige laang. Aglugan ka laang dita motorsiklo asigod ang naglugluganak. Di ka nga minanagsaw, Donay. Apay, aging gaka di ita, kat saan ka pa'y laang anak ka move on, Laika? Umay kan Laika. Lumugan kan iti kotsek. Itulod kan nga gawid. Bernard? Alan, Alden, paandara mo ti motor mo. Adan savior ni Laika. Kas dalagag gagaraon ti mang pasakit kanya. Alan, di mo idan ikan kano. Di mat agbalin kan anatib kar. Nagrigat gayam, Bernard. Jackson ka ba ulan ti agtrabaho pa'y dito apagadalan? No kayat mo at talaga ti umakar ay ti pangisuruam. Matulungan na kanimanang ko. Ha? Alakid din. Lumugan kan. Sige, Bernard. Mami, rumarakon. Or-orayan ako ni Bernard di Tarwarte Gate. Itulod na kano di pagadalan. Sige, iha. Katagan anad ka kanayon, ha? Maayata na kiti makitkitak alangam ita, iha. Naragsakan. Sada na kasi di... Oops, di yun ito, lay mami. Nalipata kon ti amin. Naka-move on akon. Apay ka di akasta kamatan, Donna. Amin lakid din nga ramida, kat dakas para kan ka. Anya ko matidakas iti aramida. Ibagbagak lang mat nga ikatam amin anagan dagiti babae iti ta phone book mo. Nang runa iti agnagan iti Laika. Apay ngamin nga aging gaita. Kat adda pay lang anak ka-save kan ka ti number na. Ha, siguro... Huston! Makauma kamat. Tengelamat amin agaraw kon. Kastog kaya ma. Awanan ka itibain. Siguro, aging gaita ay ayatampay lang dadya alay ka. Iso akas tatir aramidam kanyak. Di mo iraman ti tao nga awan amuna itiririta. Oh, makitam? Isakit mo la unay dayjay alay ka? Nailit na talaga ti lobo niya. Nakita kayo pa dito parke. Ang apay anay ramraman tinagan ko iti saritaan nyo. Awan bibiyang mo.
Dahito lang ti kayat ko nga ibaga. Nauli mo kan ti biyag ko. Kat awanan bibiyang ko kada kayo. Bita kayo. Agyamanak Bernard ha. Gapukan ka. Naglakak ang nakalipat. Gapu iti kanayon mo apanangan andingay kanyak. Laika, Po, apay akitaan na kitikasta. pakaragsakak no nakatulong kang ka, dagiti inararamid ko. Launay no awan ka lang ata. Jack lamon. Napatag kaunay kanyak, Laika. Amin kat aramidag para kan ka. Bernard, pinagpatamot ng dagiti dakulap ko. Laika, pakawanan na ko ma. Ngamjakon kabaalan, nga ilimad kang katipod no ariknak. Ha? Nuguraan nakman, awan mabalin ko. Anya ti kayat maasawan, Bernard? Di mo ko mapanunutan, agun gundawayak ti kinasingad ta. Ngam idi pa'y alimad, nga agayatak kang ka. Tsak ni namnama tinamuak ka ni Bernard. Ngam, saan anarigat nga ayatan ti kaskan kwa na? Ha? Ti cellphone ko? Ha? Ni Alden? Apay nga ta? Hello, Alden? Wrong number sa mo tinaidial mo. Kumusta kan, Laika? Mabalin ka di nga kita ta. Ada na patag nga ibagakin ka. Nasaya atak latamot. Si Kangay. Da kayo ka ni Donna. Kumusta kayon? Pasensya kan, ngam busy ak ita. Mabalin mo mat nga ibaga dito, ino anya ti kayat mo nga ibaga? Pangasim, Laika. Uray mabita lang at sarita. Sige. Tapno awan ti makunkunam. Ibagam nga rod. No sa dino ti pagkitaan ta. Adatan dito'y parke asigod a pagpaspasyaran ta Alden. Anya ka di talaga ti kayat mo pagsaritaan ta. Ta dito'y pa'y tinapilim a pagkitaan ta. Laika. Pakawanan na kumay ti pa nang i-break ko kan kay di. Pagbababaw yakon ti amin. Di kagdanag. Nabayagan a napakawan ka. Nalipata kon ti amin. Nalabit. Saan adata ti naikari iti tunggal maysa. Laika. Ti imak. Ang mga nood na makakita ka data. Kat sabali pa iti panunutan da. Naamiris ko si kagayam ti pudno nga ayatak. Mabalin ka di nga isublita ti sigod. Anya? I'm sorry, Alden. Ngam na po kawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Addan sa bali nga ay ayatak. Laika, nagbaliw ti ugali ni Donna. Isu akayat kun ti makisinubyan kan ka. Ipamaysamlaangan kan kwa na. Ta isumatan ti kaayan-ayat mo ita. Sige, ditakan. Laika, si katipod nung ay ayatak. Pangasim, ikanak iti may sapay agundaway. Oh, Laika, iha. Simbangpat ka matgaya man. Naggapwam ka di. Kat Domingo ita. Awan matsarak mo ije pagadalan. Pinatgak laang ti awis ni Alden, Daddy. Nagsarita kami laang. Alden, kunam, iha. Tisigod akaayan-ayat mo, anang pasakit kan ka? Wan, Daddy. Nalipata kon ti amin. Kat, anya pala tinagsaritaan yo iti dayjay a tao? Kaya't nakasubyan, Daddy. Ngam naladawan, gaputaddan sa baling ay ayatek. Sige, iha. Kat sapay la kuma. Tasaan kanton alumdaang itinagan ni ayat. Agyamanak, Daddy. Sapay la kumangarod takasta. Gaputa nakarik na akmanan iti ayat. Iti may kadwa agundaway. Mami, tulungan ka nga agluto. Saanan, iha? Amok
anabannog ka nagmalmalam ijay pagadalan. Kaya't kayo nga rod at tulungan. Sa anak matunay anabannog. Sige nga rod, no kasta ti kayat mo. Kasla, adda kayat mo nga ibaga kanyak, iha. Ha? Anya ka di dayta. Adda ka di parikot. Ni ngamin Bernard, mami. Ha? Adda ka di madi, nga inaramid, nakan ka. Ay, awan, mami. Di kay madanagan. Nasaya at atao ni Bernard. Apay nga rod. Ada ngamin impudno na kanyak. Kaya't ko nga iyuman nga umuna kada kayo. Sakbay ang mga dengak. Mami, nagdaton kanyak ni Bernard. Kat mariknak nga agayata kon kankwana. Kaya't ko pa'y amang ti opinion nyo, maipapan iti daytoy. Awan parikot iti dayta, iha. Naragsaka, para ken ka. Sapay lako mga rod. Tadi kan tumanen agliddaang iti maikadwa nga ayat mo. Agyaman nak, mami. Agtugaw ka, Bernard. Agyamanak, Laika. Talaga pumimpintas ka. Nakarkaron no kasta nakaisam ka. Di nakman pasablugan. Orayan talaang nagpaisagana kamin ka ni mami iti pagsangwanta. Laika. Jak tumauma, amang idardarirag iti napudno a panagayat ko kan ka. Dito'y balayo ti kayat ko apagdatunan. Gaputan na darisay ti panggap ko kan ka. Amo matipadas ko kan ayat. Iso amabuto nga ko mga agayat manan, Bernard. Nagayatak iti napudno. Ngam nasaktanak laang. Ikarik, jak to aramiden tikas iti inaramid kang ka ni Alden. Ay ayatan ka. Kat nakasaganak nga aguray. Di ka apuraan. Agyamanak, Bernard. Ngam nakaikadeng akon. Anya ti kahit mo asawan, Laika? Sapay ko, ma. Tanapudno ka kadagiti karim. Tamangan no jakton kabaalan. No masakitanak manan. Uwan, Bernard. Nasursuro kan nga ayatan. Bayat nga iparpariknam no kasano ti kinapatag ko kan ka. Agpaysulay ka. Agyamanak. Tainaklon mo matlaangan ti ayat ko. Ad dapay nga ipariknak. Di panagayat ko kang ka. Yes! Kayan ayat ko nilay ka! Di ka karud agpukaw Amang numangag damami. Kayat ko pa'y Tapno maamuandan nga inaklon na kon. Anya? Jack nagbidot ang nagayat manen, Mr. Lonely. Gaputa nagbalin ang napudno ni Bernard kadagiti amin akarina kanyak. Ket ita, naragsaka kon, gaputa umadanimaten ti kalay sami. Sapay kumata nakaibati met iti basit nga adal, tuy pakasarita aken ayat. Tuy pagayam mo, Laika. Laika, pagayam ko, nagasat ka. Gaputa simangbay ni Bernard iti biyag mo. Nga iso tinanganandi ngay kan ka, idinasaktan ka. Gapu kan ayat. Sapay la kumatag tultulo yan, ti kinaragsak mo. Kaya tagyamanak, iti panangibinglay mo, iti pakasaritaam. Bueno papagayam, ingkay nangigan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged, itinagan alay ka, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.
Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo. Amin.